Mashini cia guthima andu urugari wa mwiri cionekanaga kaingi mathibitari-ini, no riu ni mbica a Kenya na makiria aria marahuthira ngari cia ukui wa muingi megukorwo magitungana nayo kurumirira gututhuka kwa homa ya COVID-19. Thitĩnji-ini ya gukua athii aria marauma Nairobi guthie na nyuki na Nyahururu magithimwo urugari mbere ya kuingira ngari. Nakuo Garissa, maobitha a ugima wa mwiri wa muingi makinyitanira na borithi guku na gutambia ithimi ici hakuhi na nyambo barabara-ini nene ya Nairobi guthie Garissa. If your temperature exceeds 38 and above, we will be holding you separately, such that you are going to be subjected for a laboratory test to confirm whether it is corona or any other non-infectious or infectious diseases. Nakuo kaunti-ini ya Nanyuki, mihango ya utheru ya tinda igikirirwo kuri ngari cia ukui wa muingi, undu umwe na utheru wa gwithamba moko kuri athii aria marahuthira ngari ici. Urugamiriri wacio ukiuga ni wambiriirie gutia watho wa kunyihanyihia athii. No turie thirikari irore nginya ngari ici nini tondu twakora prae thiini wa stage kuri ange marakuo kuri nja na ngari ici nini. No ni wega nake na mawasiris magetaga stakeholders makamoragia mangibanga wira atia tondu uyu ti wira wake ari wiki, ni wira wa Kenya ngima ithuothe twagire kunyitana turwe naguo. No nakuo kaunti-ini ya Embu, ikinya riria rioetwo ni gavana Martin wa Bora ria guthengia onjoria a muguka kuma thoko-ini ya Kiritiri nginyagia kiharo-ini kia mathako kia Mbeere niguo guthathaura wingi wa andu thoko-ini ino, nirio rirarakite onjoria guku amu riukite na thogora wario. Sai ukitaka kwenda haja lazima utoke nje uende ukuje. Ile mzigo yako yenye umenunua hakuna security, atujui utaacha wapi. Hiyo sisi wanatulipisha. Ukiingia kule kwa soko inalipangwa 50 bob, unapewa receipt ya 50 bob. Hapo ukiingia kwa gari na gari ni 200. Kwani hapa kuna tofauti gani ya kuingia na gari? Hapa unalipwa 200, kule unalipishwa 50. Acha kutumia jina corona ati kama ati ndio kigwezo cha kutufinyilia. Wonjoria wa muguka ni umwe wa thuguri iria ihutitio na njira nene ni gututhuka kwa homa ya COVID-19, gukanjwo gwa thabari cia ndege iria nyitaga itemi ria kugacirithia wonjoria uyu nja ya bururi gugicangira ona makiria. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.